Lai pulan hayang subscribers lan noman moilan te yelak pa pona yabu awang na chana demnang. Tanyo teman moilan na singa ana cha yalak jinase. Konyak yunen kaya mani 21st March 2024 ni me. Anyay ne government employees lan teman moilan na cha yalak jinase adama ngaokeang cha phang onang ada ngaokeang pongadam lak jinase ada ba video ya apai bunganang tawa ngaokeang hai I haulak I Taiwan da teman moilan na singlak kai na songa chailak jinase awang na chadam nang. Konyak Union Office ngaokeang se yang hakangonang MP election 2024 Jeangme government employees lan chingna ngaulan yanang. Konyak Karlan Central High State Government phangme yue de supu nyoi me duiling ngo pulan tang de ngaulan haka chana damnang. 2007 wang piang ma wang hipak lauling ENPU statehood demand Yubu de Government of India statehood hai Union Territory yapha oklak yang se yang Frontier Nagaland Territory FNT ya se offer ne myang ki hadau dang me on 6 December 2022 ni Honorable Home Minister of India Sri Amit Shah within 75 days mong me ENPU issue so tamlak se chanyang ki anayo on 20 February 2023 ni FNT ya phalakai se declare ne mengyang ki Home Minister chanyang pu ki ya pha bu chingne ENPU public emergency declare ne myang pu ngonang taukai Home Minister commitment pha pu ki ya pha bu chingne on 23rd February 2024 ni ENPU janmoho chingme Taishyang yang sobu resolution ki State High Central Election Lili me yo lakse declare ne myang ngonang hato ngaw song kayang Postal Ballot paper me 2024 MP election vote apakan meo yahan lak chingne ngawlan chana tamnang ngoi klak konyak chalalan chingne chudai tayang taman mong myang pu hawe MP election me vote ta han ha se ngaokeang lingnang hato ngaokeang kaya auhi nyulom palom vote halakai hangki pa bulane kilak ngoi klak chingne yongha phu sui ami dau ibukia hadawa Konyak Union Office ngaokeang ngonang teman moilana chaya ana singa yalak jinase tenyibu video kaya hadawa ngaokeang pongadam bungonang laibulan asai de menyong pana